Purize kumerwa neza nshuti z'akadasohoka muryango mugari wa TV Duniani Kote twongeye kugaruka hano muri updates zidasanzwe zuzuyeho byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote tugarukanye byinshi cyane rero utasanga handi kuri no tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 2025 mbere na mbere ndagusuza wowe unkurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda unkurikira uri mu majyaruguru unkurikira uri mu majyepfo unkurikira uri mu burengerazuba unkurikira uri burasirazuba unkurikira uri mu mujyi wa Kigali ku de chapeau komeza ugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani ndetse kandi ntimagarike n'ubugingo mu mutima wawe ndagusuza wowe unkurikira uri mu Burundi mu ntara nyinshi zitandukanye Rumonge Makamba Ruyigi Cankuzo Bujumbura nongeye kukwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikirana bari Uganda Kampala mumeze bute kude chapeau rwose mwabavandimwe ndagusuza wo nkurikira uri Kenya ndagusuza nkurikira uri Tanzania ndagusuza wo nkurikira uri hanze ya Afrika birasirazuba hari abankurikira bari South Africa hari abankurikira bari mu bihugu nka Malawi Mozambique nongeye kubifuriza kumirwa neza ndetse kandi mugire amahoro nimagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani ndagusuhuza wo nkurikira uri hanze ya Afrika hari abankurikira we ku mugani w'Uburayi mu Bwongereza mu Bufaransa inshuti z'akadasohoka ziri mu Bubiligi inshuti z'akadasohoka ziri mu Budage inshuti z'akadasohoka ziri muri Australia mu bihugu byinshi bitandukanye ku mugane burayi ntajya kurondora dufite inshuti n'abavandimwe badukurikirana umunsi ku munsi twongeye kubifuriza kumerwa neza amahoro impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika mumeze mute kude chapeau rwose mwavandimwe mwe munkurikirana muri New York ndabasuje kandi mbifurije kumererwa neza inshuti bavandimwe bakadasohoka umeze uteje muve unkurikira uri Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nongeye kukwifuriza kumerwa neza muri Aziya hari abadukurikirana bari mu gihugu nk'Ubushinwa hari abadukurikirana bari mu gihugu nka Oman hari abadukurikirana bari Qatar hari abadukurikirana bari mu Buhinde nongeye kubifuriza kumerwa neza ndetse kandi mbifurije kumererwa neza mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani tugarukanye icyitwa ubwino tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi nyamuneka wowe rwose wowe ukibona ino nkuru aka kanya tudasanzwe twibanira umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda icyo mba ngusaba abari gufyonda kuri subscribe like share comment aho bigenda neza no bitagenda neza ukatubwira maze ubundi amakuru adasanzwe akugereho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange turaza kwikoza mu mujyi wa Bujumbura tuze kubabwira yuko icyitwa abaturage b'abanyamurenge bakomeje guhohoterwa bikomeye na bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kubabazwa bikomeye n'icyitwa imbonerakure z'igihugu cy'u Burundi byose turabyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze muri rusange ni ibintu bitoroshye ni ibintu bikomeje kugenda bihindura ndetse kandi binakomera cyane mu gihugu cy'u Burundi benshi bibaza batise ibi bintu herezo ryabyo ni rihe bigashorana cyane turaza kugaruka kuri situation y'icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi ishyaka rya CNDD-FDD nagiye mbabwira nti political systems uwitwa Evariste Ndayishimiye ari gukoresha ziraza gushyira habi cyane uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye riraza gushyira habi cyane iri shyaka rya CNDD-FDD riraza gushyira habi cyane abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi murangije muravuga ati ni bya bindi bya Karemba Aimable nyamuneka njyewe hano mbavuga ibyigaragaza ndetse kandi mbavuga ibibonekera buri muntu wese mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje guhindura isura turaza kugaruka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo situation ku gisirikare cya FDNB tubabwire uko situation ihagaze igisirikare cy'u Burundi cyongeye kurasana kwisuranamo n'abikitwa abasirikare ba FARDC urusaku rw'amasasu rw'imbunda nini n'intoya rwumvikanye ahitwa Karemberembe muri Fizi hano muri Sud Kivu turabigarukamo tuze kumenya ese ukwisuranamo kuri hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC biguterwa n'iki FARDC igisirikare cy'u Burundi kiri kutugambanira FARDC abasirikare b'Abarundi nta bushobozi bafite bwo kurwanirira kugira ngo dutsinde MLDP twirwaneho kugira ngo dutsinde M23 birashya byerekeza he rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane
tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo turaza kugaruka ku mavugurura adasanzwe yabayeho. Hari ibice abasirikare b'Abarundi bakuwemo, hari umusozi witwa Kitara, hari umusozi witwa Gomba, hari umusozi witwa Kirungu, hari umusozi witwa Shenge. Ubu ngubu imisozi muri Uvira yagumishijwemo abasirikare b'Abarundi ni Kavimvira, ni Kawezi, ni Runingo, hafi y'umuhanda w'International 5 uva za Kavimvira mu mujyi hagati wa Uvira niho abasirikare b'Abarundi basa naho bagumishijwe, ariko nanone ni muri bwa buryo budasanzwe n'ubundi bwo kugira ngo imikoranire hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC idakomeza kugenda izamba cyangwa se izamo ibibazo. Benshi muri twebwe turi kwibaza bati se ibi bintu biraza kurangira gute niba igisirikare cy'u Burundi FDNB yamuneka gikomeje kwisuranamo bikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho misiyo yajyanye igisirikare cy'u Burundi ntiyabipfuye. Byose turabyinjiramo tubisesengure tubitongomore tutagamije guserereza. Ni igisirikare cy'u Burundi aka kanya kivugwaho ibintu byinshi. Bimwe muri byinshi igisirikare cy'u Burundi kiri kuvugwaho, igisirikare cy'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamwe mu basirikare b'Abarundi bari gufata imyanzuro yo gukuramo impuzankano zabo bakirukanka imbunda bakazishyira hasi, bagafata umwanzuro wo kwigira mu biturage, kujya kwaka imirimo yo mu rugo, kwibera abashumba, abandi bakajya kwaka imirimo itandukanye irimo y'ubukarani, abandi bagahitamo kwangara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi biri guterwa nuko igisirikare cy'u Burundi ngo politike uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha ni politike igamije kuba hari bamwe mu basirikare ba FDNB bemerewe kujya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwana na M23 ndetse na MRDP twirwaneho, ariko ndagira ngo aka gati tugashinge tugatunge ku ruhande rw'itwa Perezida Evariste Ndayishimiye wagiye akekwaho ndetse kandi anagaragarwaho n'icyitwa ngo ingengabitekerezo y'ivanguramoko, akaba ari byo biri gutuma bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi boherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bababwira bati mugende mujye kurwana na bene wanyu, abandi ntago bemerewe kujya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki rero cyavuyemo ikibazo gikomeye kiri gutuma bamwe mu basirikare b'Abarundi bari kugera ku rugamba bagakuramo impuzankano zabo, kiri gutuma bamwe mu basirikare b'Abarundi bari kugera ku butaka bwa Kongo, bamwe aho kugira ngo bafate imbunda barasane kuri misiyo bahawe, bagafata umwanzuro wo kugira kureka urugamba bitewe n'ikibazo gikomeye kiri kugaragara hagati mu gisirikare cya FDNB ndetse na FARDC. Nagiye mbabwira ukuntu cyitwa Wazalendo ziri kuvuga yuko zidashaka gukorana n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byatewe n'iki? Operation Commanders cyane ku butaka bw'u Burundi, ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo ku munsi w'ejo nababwiye yuko imisozi nka Noto, imisozi nka Muriri, imisozi yegere mu centre ya Pinga, iriya misozi ya za Nyenzira, iriya misozi ya za Mutakato, iriya misozi ya za Nyamiyanda, iriya misozi ya za Mayuwano, iyi ni imisozi muri Warikare iri kurundwamo icyitwa abasirikare b'Abarundi, ariko hatangwa itegeko ryo kwataka umutwe w'intare za Sarambwe mu bice byahariya muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane no misozi yegere mu Kibati ndetse na za Karonge. Bahatangwa itegeko ryo kwa divansa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bamwe mu basirikare b'Abarundi aho kugira ngo bafate umwanzuro kwa divansa basatira umutwe wa M23, abenshi muri bagafata umwanzuro kugira gute gukuramo impuzankano zabo bakajya kwibera abashumba, abandi bakajya kwibera abakarani. Kandi koko nawe urumva ko nta kundi kuntu babigenza niba koko abasirikare ba FDNB bavuga bati twebwe twamaze kumenya ko Evariste Ndayishimiye politiki ari gukoresha yo kohereza abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari gukoresha icyitwa amacakubiri y'ivanguramoko. Ibi kandi akaba nabyo biri kororeka igihugu cy'u Burundi, biri gushyira mu ihurizo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Birumvikana ko ibintu bikomeje kugenda bizamba, bikanavugwa yuko impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ejo bundi nari ndimo ndababwira uwitwa Habimana Emmanuel wari uhagarariye umwe mu basirikare Pruta wari wungirije abasirikare bacunga umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye we mu rugo, wagize gutya agafungwa ashinzwa wa mugambi wari wateguwe Perezida Evariste Ndayishimiye agiye mu irahira ry'uwitwa Perezida Samia Suluhu Hassan uyoboye igihugu cya Tanzania. Bikaza kuvuga yuko uyu Habimana Emmanuel mu mugambi wari wateguye gukora kudeta
uyu nguyu wungirije umuyobozi mukuru w'abasirikare barinda perezida Evariste Ndayishimiye iwe mu rugo, bikavuga yuko nawe yarabifitemo uruhare n'abandi basirikare batandukanye. Nagiye mbabwira nuko uwitwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe yashinjijwe iki gikorwa, ariko nyuma yaho ngakaza kurenganurwa na perezida Evariste Ndayishimiye, kuko perezida Evariste Ndayishimiye yari yamenye umugambi wari wateguye gukora kudeta y'uyu mugabo. Birumvikana yuko rero ibi bintu biri buze kuba ikibazo ndetse kandi bikomeze kuzamba. Ndagira ngo tukomereze cyane tujyane kuri situwasiyo y'uruhande n'ubundi rw'ukuntu igisirikare cy'u Burundi kiri guhunga urugamba, ndetse kandi n'ukuntu igisirikare cy'u Burundi uko umunsi ugenda uzaza undi, imisozi nka Kitara, Kirungu, imisozi nka Kavimvira, Kawezi, imisozi nka Runingo, imisozi ya Zakiriba muri Uvira ikomeje kurundwamo abasirikare, ariko gutanga itegeko ry'uko hagomba igisirikare cy'u Burundi cyataka kubishyira mu bikorwa bikaba ikibazo. Nk'ubu hari hateguwe operasiyo yo gukuramo biriya bice bya za Ruvungi, imisozi ya za Bideka, imisozi ya za Kisozi, hari za Makamba, imisozi yegereye hano mu mirambi ya za Kamanyora na mu Mosho, hari mu misozi ya Bukavu. Hari hateguye yuko igisirikare cy'u Burundi kiri buce mu burasirazuba bwa Uvira, bagaca muri ya misozi ya za Kihande, bagaca hitwa Kidija, bagaca hitwa Mushereza, noneho abandi bagaca ku muhanda Route Nationale 5 hafi y'umuhanda RP 1017 uva Uvira ujya Bukavu. Iyi operasiyo yari yateguwe n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na FARDC igamije gucuma ingabo z'umutwe wa 23 kugira ngo zive muri no misozi ya za Ruvungi muri Uvira zegere nibuza muri ya misozi ya za Mumosho na za Kabare. Ariko umutwe neza sarambwe mbibutsa yuko ahantu herereye na ahantu hari strategique mu birometero bitagera ku 100 uva Bukavu werekeza Uvira kuri no mihanda Route Nationale 5 n'umuhanda RP 1015 uva Bukavu werekeza Uvira. Nyamuneka iyi operasiyo rero yari yateguwe ngo bayita ngo ni kizunguzungu, niko numvishe, kuko hari harimo abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, b'Abanyakolombia, b'Abanyargentine, b'Abanyamegizike. Nyamuneka igisirikare cy'u Burundi uyu mutwe wari wamaze kumenya yuko iyi operasiyo yateguwe. Umutwe utegura abasirikare bakeya cyane, ibyo mbisubiremo. Mba mbabwira nti ngewe ibintu mba ndi kuvuga, ngewe mba ndi mu makuru. Iyo ndi kukubwira ko igisirikare cy'u Burundi cyakubiswe, igisirikare cy'u Burundi cyashwiragijwe, ni ibintu mbafitiye icyitwa amakuru yimbitse kandi yeruye, nshingira ku mavideo n'amafoto. Mwibutsa wowe utari muri groupe yanjye, andika 078 58 70 237 mushyira muri groupe ikijyanye n'amafoto ndetse kandi n'amavideo y'ibyabereye ndani ya ndani ajya kugeraho umunsi ku munsi. Nyamuneka ibintu byakomeye. Tugiye kuri operasiyo y'ukuntu abarundi bakubiswe. Abarundi ejo guhera ku munsi tariki 9 z'ukwezi kwa 11 twabonye imodoka nyinshi zaturukaga mu Bujumbura ziciye ku muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, imodoka zihetse abasirikare benshi cyane. Bivuga yuko nibuza hagati y'itariki 9 kugera ku ino tariki nibuza abasirikare bagera ku 2700 bamaze kuvanwa Bujumbura bazanwa hano ku butaka bwa Kongo. Harimo n'aba FDLR, ngira ngo murabizi yuko aba FDLR barenga 6700 Kisekedi Shirombo yabafashe akabahereza perezida Evariste Ndayishimiye, bakajya kongererwa ingufu na bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi, ndetse kandi bafatanyije n'abandi basirikare bakodesheje b'Abarusiya bari kongereye FDLR ubushobozi ngo bwo guhangana no guhatana n'icyama cy'intare za Sarambwe. Nyamuneka ariko ibyababayeho navuga ko ari bya bindi mbwaboneye ku mugezi. Igisirikare cy'u Burundi cyateguye imisada, hari harimo imbunda zakoreshejwe, hari harimo naturalize zakoreshejwe muri urugamba, BM21, BM12 na zino mbunda z'mu bwoko bw'ama12 PKM nizo zagaragaye ku rugamba. Ni amakuru mba mfite gihamya, mba nkubwira ni wowe utarakora subscribe uri gutinda. Ariko none narashimira abantu barenga 2020 nawo n'umusada ukomeye, kandi ndabashimira yuko rwose muba mugifite icyizere izi nkuru zacu, ndetse kandi nababwira nti mujye mwibuka kwibana nanjye umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Twinjiye ndani ya ndani. Operasiyo kizunguzungu yari irimo icyitwa umucancuro ubarizwa mutwe wa Blackout w'Abanyamerika y'Amajyepfo ndetse n'Abanyarumaniya, bazamutse ku muhanda Route Nationale 5 bavuye Kavimvira ku muhanda RP 1015 baca hitwa Mushereza, Kidija no mu misozi yegereye Mera na Sanje.
abaciye mu burasirazuba bwa Uvira n'abaciye mu majyaruguru ya Uvira, abangaba baciye za Kiriba, abandi baciye mu misozi ya hano za Runingo. Biravuga yuko aba bacancuro kubera yuko bo bari barimo barakora, nibo bari kuri, navuga ko bari operation commanders, nibo bari bafite izimbunda ziremereye, baca muri iriya misozi. Bikanavuga yuko hanafatiwe n'imbunda nyinshi, ibyo nabyo turabyinjiramo mu nyuma. Baciye muri bino bice bya za Tidija, abandi baca Kihandi barazamuka. Intare za Sarambwe M23 bari bamaze kumenya yuko ibi byateguwe, iyi ni operation yateguwe n'igisirikare cy'u Burundi igamije gukura uyu mutwe mu misozi strategique ahitwa Ruvungi, Bideka na Kisozi. Iyi operation barayitegura, operation ngo ni kizunguzungu, ariko nyamuneka yabazunguje. Bageze ahitwa Mushereza, bakimara kugira Mushereza, intare za Sarambwe zohereza abasirikare bavuye ahitwa Ruvungi na Bideka, bavuye Kisozi, gake mbivuge ngo gake. Abandi baca mu birembo bya Mwenga, baza berekeza mu byerekezo by'aho igisirikare cy'u Burundi cyagiye guturusa abasirikare. Nyamuneka umusirikare ku musirikare, igisirikare cy'abarundi FDNB, FARDC n'abacancuro, biravugwa yuko nibuza abasirikare batari hasi ya 211. Ndaza kubohereza amafoto muri groupe, abo tubana muri groupe murayibonera. Nibo baguye muri no operation yabereye kuri no operation yise ngo ni kizunguzungu, yarigamije kubohoza ngo duce ngo nka Kisozi, imisozi nka za Ruvungi, imisozi nka za Bideka. Intare za Sarambwe guhera mu masaha mu gitondo, nubwo tutigize tubana mu nkuru neza, guhera mu masaha mu gitondo zoreza imisada yavuye mu za Kabare, indi misada yavuye mu Mosho yerekeza za Kamanyora. Iyi misada y'abasirikare b'abakomando bayimanura bayerekeza ahitwa ahangaha mu misozi yegere Sanje na Remera. Ibyaje kuba rero, nyamuneka Umurundi niwe bashutse, kuko baravuga ko operation yari irimo abasirikare barenga 2700. Umurundi nibuza yarari ku mubare urenga 5, kuko bivuga ko mu basirikare 200 baguye bapfuye, mu bandi 356 bafashwe. Biravuga yuko abarundi nibuza muri mateko zafashwe abarenga 97 b'abarundi bafatiwe ku rugamba nk'amatekwa, abandi birumvikana n'ababazarendo bagoye. Ngiye mbita ibitambo by'abasirikare barasa abasirikare. Nyamuneka operation kizunguzungu, kwikubitiro hatezwa ambushi ahitwa Kisozi, hategwa ambushi mu misozi yahari ya za Ruvungi. Iyi ambushi rero yatezwe yaje no gusiga uruhande rw'umutwe neza Sarambwe rufashe iki, ruhafatiye ibikoresho byinshi, kuko biravuga yuko nibuze izimbunda ziri mu bwoko bw'ama BM21, BM12, BM23, nta mbunda nimwe yabashije gusubira inyuma ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, aho binavuga yuko ahise hanafatwa n'umwanzuro w'uko igisirikare cya FARDC kigabanya abasirikare cyari gifite muri iriya misozi ya za Kitara, Kirungu, Shenge, Useni ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri Uvira, kuko bamaze kubona yuko nubwo bizeye cyane igisirikare cy'u Burundi ngo nta musaruro biri kubahereza. Ibi rero ni ibibazo bikomeje kugenda bikomeye cyane, binaba ihurizo. Ariko mbabwira yuko iyi operation ubaka kanya turi kuvugana ni operation yatangiye saa 8 z'amanywa, nubaka kanya icyitwa imirwano cyakomeye muri bino bice. Nk'ubu turaza mu nkuru turi buza kugarukamo nyuma, cyangwa se mu nkuru ya mu gitondo ndaza kubabwira uko byarangiye, kuko niba abasirikare barenga 200 maze guhabwa report ya risasi na majeri y'uko bapfuye, intwaro nyinshi zigafatwa, ibyombo biri mu bwoko bwa motororo birenga 85 bikafatirwa, intwaro ziri mu bwoko bwa imbura ziri mu bwoko bwa 12 PKM zirenga hafi ngira ngo 300 na zafatiwe, ibifaru bigera kuri 4 bikafatirwa. Birumvikana yuko n'ubundi cyitwa operation zikomeje muri no bice, ndetse kandi biragaragara ko urugamba rwawe uhurizo kandi ukomeje no kugenda rukomera cyane uko umunsi ugenda uza hazo. Nyamuneka rero amasaha buriya, nyamuneka abahuje umwambire kanjye mvuga gutya, reka njye mbifuriza kumererwa neza, mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Amahoro impagarike n'ubugingo bijye bigumana namwe uwo nkurikire mu gihugu cy'u Rwanda, anze igihugu cy'u Rwanda, muri Afurika, muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika. Mukomeze mumererwe neza. Amakuru yacu nakagaruka kandi kubana natwe n'iby'ingenzi. Nyamuneka turaza kugaruka mu nkuru nyuma mbabwira iyo operation yitwa ngo ikizunguzungu yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC, ikaza no kurangira abasirikare benshi bakomeje kugwa ku rugamba. Iyo turayinjamo ndani ya ndani nze kubabwira uko situation ihagaze. Murakoze cyane. Ciao ciao.